Maripaamuin tayo ng pangalan sa hauna-hauna ko tao. Kaya ako mga palang wana ramay sa tatakot kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Magsyukur kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-islam dinan. ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palagungan sing kami tiranan sibuk dalong ta yan kamu amuin imaalok tuong-tuong niyo waktu ini. Tak demikian si mga sila yan Facebook, YouTube. Tukbal na to namo sila sa namo kaniyo. Murah-murahan in waktu na to ini dihilan sin Allah Subhanahu wa taala taufiq amuin madawhat na to angan-angan na to katan pakarayawan. Amuin piyagmarayaw kato sin Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jari pangadyan na to limabay amuin nasabot na to in ayat dahin hakallam sin Allahu Subhanahu wa ta'ala suratul Zukhruf ayat kanuman tagpito Parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Beta dunhay ni amin mapatut na to paghalian iwan magbuliraya kita niyo matok doon haamuin karidaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala dahin mga piyangdaakan niya kato tanyo si mampay palawman na to labay ring haraak sin Tuhan na to Rabbul Alamin angunin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hay ni beita kato tanyo sin in mga sila amuin nagkakasila sa halawman sing gumiini aun waktu bang siyari makaamu nga aturan kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala
ataw haaturan paglasa amuyin piatarrang sindaak niya, aun waktu long niya in nagkakasilasar unan, haadlaw ka na, hambuk pahambuk deng kanilabihan, kalasahan nila riha babaw singgum ini, bang mabot na inadlaw paghisab, adlaw pagbistasin, amal pakaniya, doon hayaon mahinang nakuntara, in magtali anak magkuntara na, in magtiyaon magkuntara na, in magbagay-bagay magkuntara na, sabab kaniya-kaniya kita niyo paamo sinhinang nato magpakugdan doon haamoyin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasa babyan, subay sadya kita amuyin magtuyo, magbulok binasa, magpatudyo sinhinang doon haamuyin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haamin pagpatarang sindaak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya ando kaylo haadlaw ka na, in asal-asal naglalasa di halaw man singgumi ini, na dugang mangdugang magsusung in pagkasila sa sila dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang inhambuk pahambuok, laung tamatok paamiin ini parsukuan niya, patudyuhon niya roon haamuin mapatot niya paamuhon hinang na labay ring haamin tiranan atawa undang-undang sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, iban sunnasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nababa kita yari pahalaw man singgum ini, mapatot na to pa ini kugdanon, iban paamhon ing kakahinang na to, amuyin tiap-tiap waktu baguhod na to, in pakaradyaan na to, hati niya sa kira-kira, in uno-uno kakahinang amuyin napatarang na to na, bukon kita amuyin laung tabiya sa pantun niyaon, manaykod sa roon doon, sumagawa suway na to tiyatali marayaw, in pagpadyadon na to sinhinang kimugdan ka atawa wala, hati niya pag inu-inu sin tiap-tiap hambuok, pahambuk den kato taniw, bang kimugdan da kaing kakahinang atawa wala. Hasupaya bang siya wala nakakugdan na amuyin hawak turugaing, mapakugdan na sing kita mapabuntol, doon haamin tiranan, ini piatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan in siya amo na yung pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadaran siya nagpatumtum kato taniw. Sarta nang daaki kato taniw haamuyin hika kugdan sing kakahinang nato, bang sa upama kulang mapadyukop na to. Labi-labi na yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na siya nagbayta, na nawag-tawag kato tinukatantan, jaddidu imanakum. Baguhan niyo yung pag-iman niyo. Na inini matarang yung pag-ianun pag-iman, ammal sin, bigi jantong na to. Amunain, subay, wayroon, laung ta makabutas daing haamuyin, tungod paparkala parsugpatan harap patuhan na to Rabbul Alamin. Kain na, bang nato jagahan ini, amuyin di nato dihilan, dan, in ginhawawaran nato makapuklas daing haamuyin, haantara sin ginhawawaran ta iban sin Tuhan Rabbul Alamin, na hati niya maparuli na to marayaw, in kita niyo masi-masi simusugpat pa Tuhan Rabbul Alamin, amo na yung kakukuyakan niya mga ipon niya, amin yaon di majaga,
yaon kaniyain amuyin ini panayma sa rayaw-rayaw haipon niya amin mga sila nanunumtum daran patuhan Rabbul Alamin. Sabab biya ba itayan simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Na panumtum kamu kako. At inidaran kamu na numtum harap marikako. Bang kamu manumtum kako na di ta kamu kalupahan. Sababing kamu tiutumtum kura isab. Sa daran kamu magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban halli kamu rengha pagkupur. At inya to katantan in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago amal harap kaniya. Karna inyan piyatatarang kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bunal niya in agama Islam biyabaita kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pakaradyaan subay na to sadyadaran iinu-inu dahing hawakto pa wakto. Karna in syaitan la'natullah alay di kita ini dihilan amoy in likawan bihan at tawari kita dihilan lugal paamoy in makakugdan madto paamoy in pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in inibiyita niya pa Tuhan na to Rabbul Alamin. In agi niya hawakto diaot niya rin Tuhan Rabbul Alamin. Amin dihilan siya waktu rin na siya butangan sin badtangan sin hukuman amuin sabab sin pagtakabur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nangayo siya na waktu subay na hakahinapusan sin ini adlaw ampan niya taymaon in amuin kabinsanaan tiyata ka makanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin pagtakabul niya hatat kala dihil na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala akabtangan sin Tuhan Rabbul Alamin innaka laminal mundarin in ikaw yan atinya iril na kayo mo in kapatot pa amuin tahalaon na ain parkala ini sin pagbinsana kayo mo pagkapyangayo mo nahirihil na kayo mo. Na doon haon amunain namisarahan na siya in aginiya laaqudan na lahum siratakal mustaqim. Min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. In aginiya hapaan ko tuod in ipon mo amin humarap kay mo dahil haunahan nila paulihan nila patuon nila, palawan nila, hasupaya ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang niya, amoy in lundang panon, halawm sin narka jahannam. Nahasabab yan, subay sadya kita niyo nag-aayad, sing ginawaran na to, labi-labi na, matarang, in iblis, iba na nakapo niya, na di na to sila kakitaan. Sumakawain kita niyo, kikita niya. Sarta di na, misan ka na naman, banghaw no siya nakabutang, sampay biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syaitan, yajri libni Adama majrad dam. In syaitan, makalabay siya. Sumud palawm sin, ugat sin anak kapo Adam, amoy indaraganan sin dugo, makasud siya rin doon haon. At niya may tadto, lumabay siya rin daraganan dugo, asupaya siya makakasakas. Sabab indagan sin dugo na to inikatantan, maglibot-libot na sadya, lumabay harap pa jantung, karna in paghakasakas bukunday hatay nga, in paghakasakas si Iblis,
dain di haamuin jantung sin anak kapu Adam. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Beta dun haon syaitan manusia iban sinjin in mga kasakas manusia. Sabab bukod sa jasan syaitan jin sampai syaitan manusia mataod amuin umaabi-abi kato taniyo himinang sin kasatuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon kita niyo paamuin pagmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Bihan. Na ini ni timatarang sa inikato taniw katan hangkan na sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghubaya-hubaya kato taniw suway na to pion indahon na to magludang panon. Suway na to pagpion indahon na to magbakay-bakay. Sabab daing haamin pagbakay-bakay yaon amo nang biyeta taha ayat kainayad to na aun waktu amo nain mangdahi kay mo pa kaliruan, mangdahi kay mo pa amuin hikalopasin waktu mo, mangdahi kay mo pa amuin di mo hikatunay impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasal sin pag-abi-abisin, amuin laung tangyanan sing kita ini panun atawa bagay dahil di halaw man sin gumiini. Amuyan mga kataw-tay manghuran ha agama Islam. Na sabab yan, in pag-ayad sing kita tungod paparkala, amuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin subay tuod kita magmaingat, subay kita magtuyo, magpaamusin hinang, hasupaya inyaon katadtan, hika pamahaki na to, pakataw tay manghuran na to isab, amuin labay, dain haamuin kasabar, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, karnain kita ini, na lumabay rin hatutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan to. Na in parkala, sin pag-agama, ang mga tao, amuin ini, wayroon pabisan naka hati sin pag-ianon pag-agama, na inyan katantan, parkala, ini, wayroon makaingat kaniya. Hati niya, way makapadyatuhinang manusia bang insiya wayroon pangirab sin parkala yaon. Hasabab yadto na wajib hakatan Muslim usog babae maas bata magmaingat. Karena inya to ini wajib in hukuman niya at tiap-tiap hamuk din kato taniyo. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. In pag maingat at walong ta pag ini lawag sin amuin mag-ingat sin pag-agama amunin pagyanong lang niya ini ilmu syar'i ilmu syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib in hukuman niya usog babae maas bata. Na pag-ubos doon haon, bang mukya ingatan na. Hati niya, di na kau magduwarwa, bang kau himinang magpaamusin hinang. Nabihad to at mga kataw-tay manguran. Na yung mga ini, kataan, dahin ha mga, para sa baban, hikala sa kato taniusin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari, yung mga para sa baban, longta. Amuin mangdahi maun pa amin sabab hikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Amin wayroon tuod buli iban dapat subay na to iyaon pag-anggawtaan, subay na to iyaon pagtuyuan, ha ini parsukuan na to, atau partukuan si tiap-tiap hambuk din kato taniyo. In ini subay tilusahon sin hambuk pahambuk din kato taniyo. Aun biyata kato si mga ulama, dahil nga mga parsababan, amuin hikala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Kaisa niya biyata doon lang na qiraatul Quran bit tadabbur. Wat tafahum limaani wa ma urida bihi.
Bita doon haon, amo na pagbasa Quran. Pagbasa Quran, bit tadabbur. Hati niya, subay muroon haon, amuin hatihon, maksud ini kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Unoin biasa mo yan piyang daakan kakay mo roon, maksud, atawa inyaon piyang langan kakay mo, hati niya subay mo pahamon marayaw, maana niya. Iban unuin kamaksuran, hangkan kau, ini biyaitaan ini ayat yaun. Nabang mo yato kaya hatihan na, bang unuin kamaksuran niya, naroon, urulun mo na, pag-anggautaan, habihad to indan niya. Nabang mo nabatok, habihad to indahanan niya, na inyan katantan, hika luhay mo lang ta, humapal, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sarta ba mo siya mahapal na, kaya hatihan mo na yung kamaksuran niya, yaun, di maragan amuin pangannal, hambuk ipon, doon haamuin ayat biasa niya. Yaun, na doon haon, hati niya, kaingatan niya na bang unuin hinangon niya, yaon bang siya piyang daakan, hati niya hitunay niya na dia akan kaniya Allah subhanahu wa ta'ala, sibo din piyang daakan yan, tungod paparkala hipapahinang kaniya, atawa piyang daakan kaniya patangkisan, nabang niya mahinang karwarwa, ibadat yan to, tudyo patuhan na to Rabbul Alamin, ibandeng ha mga parsababan hika lasa hika ulong Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya. Hikarwa niya, biyeta doon, amuin pagpatisuok ipon patuhan Rabbul Alamin, labay ring ha pagtawagon lang niya, an nawafil ba'dal faraid. Magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, ipon labay ring ha mag-ammal atawa inihiminang hinang. Amin, bukon siya pardo sa pag-anon nawafil, amuin nagaagad iban pierdo Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sambahayang sunnat. Biyan yan. Biya sunnat ha sambahayang duhur, makauna daing ha pierdo, damikyan iban amuin mahuli, uwos tunay pierdo, hinangon niya amuin nawapil mapuas daing hawak tuyad to. Na yung mga inikatan, janji Allah subhanahu wa ta'ala, bunga hinang tiap-tiap pambuk den kato taniyo, surga. Iya takamasin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiap-tiap ipon amuin himinang kaniya, hayaun doon haon ini piya pangannal niya marayaw, pag alop niya patuhan Rabbul Alamin tumunay simpyang daakan Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na, katansin nawafil ini na lando malagguin dirihilan Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-luba na to dahil nga mga parsababan lumasay na Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Bihan, sabab mga ibadat sunnat ini, uusalong ta wala ini di kita magdo sa bang tarik mahinang, sa sumakawa malagguin, tumbas niya bangta ini kaya paganggautaan, labi-labi na tuod, mga inikatan, daing ha mga parsababan, hikatupak kulang sinamal kita, amin pagtunay ta simpyardo bang siya kaya hilangan. Amo yan, mga katawtay manghuran, haakama Islam. Damik yan daing ha mga sabab, launta. Amin mangdahi pa amuin, hikala sa Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, amuin lang niya dawamu dhikruhu ala kulli hal, bil lisani wal qalbi wal amal. Hati niya tutog, pag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, katan kahalan niya, labay ring haamuin, paghibal sindila niya,
Mangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, yaun doon, ha, laum simbigi jantong niya, in isok, sin maksud, sin kabayaan niya pa Tuhan Rabbul Alamin. Sibo da susukatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da amuin pangayo tabang pa Tuhan Rabbul Alamin. Damikyan lang ta amuin pag-amal biya sin amal sambahayang na yung mga inikatan ini way pagduarwa makawa sin ipon in parbahagian niya dahin ha mga paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ipon niya. Amo yan. Ini kaupat niya, beta doon ha ini. Laong niya, amuin magbakas in paglasa sin ipon patuhan Rabbul Alamin, labay ring haamuin pagpupo niya sin napsu niya. Hati niya rin niya dulan, ingin hawawaran niya, magbaya kaniya. Amin subay sadya mapisuko niya, ingin hawawaran niya. Karena inyan biyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in umbul habuok kuntara si manusia, amo na in ginhawabaran niya. Amo yan mga katotay mga uran. Amo na in mga silari maka po sing ginhawabaran nila ring haamin napso nila. Nabang kaulong ta doon hayan, naipon si napso mo, na tanto na sadya kalugian sa lago-lago, hamuk manusia, bang diulan niya innapso niya, papag ini papamarintahon niya, ha udyot pamaranan niya. Amo yan mga katawtay manghuran. Inhi kalima niya, laung ta ini mutalaatul qalb li asma'ihi wa sifati. Amoy in daran kaw, nangangannal, pa ini kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kasipat-sipatan ni. Sabab inyan katantan dahil nga mga piyang daakan kato, labi-labi na siya butduhan, laong niya in Allah subhanahu wa ta'ala, aun doon kaniya, laong niya kangan-nganan, dahil nga mga ngan sa rayaw-rayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon han kamo pangayo, panghindua apa Tuhan Rabbul Alamin, dahil nga mga kangan-nganan. Sabab in sipat niya, iban singan niya, yan nag-aagad doon han, in uno-uno na susukatan sin ipon, hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pagduwarwa, bang mo piya amurain, hinang mo piya kugdan doon haamuin, ini aturan piyang daakan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ini ni, kaya sasaksian na to, in katantan pakaradyaan, halaw man sin, gumi na to. Atawa amin gumi ini yari-kerihan na to ini. Ayaw gumi, ginhawawaran na to ini. Bang mo biya, kanalon marayaw, in kignot kahibal na to ini. Di sa ini kita makahibal, bang kita rin pahibalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghurah na ka Islam. Nahasabab yan, dahil haamin ini nikmat dirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin luhaya kita himinang sing kabayaan ta. Ini ni hambuok na rin nga mga sa lago-lago ipagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na bang kau makakita si mga tao aun doon haon. Amin kulang atawa kiragdakan sipat. Doon hayan mapangannal mo ingin hawabaran mo. Long mo kami sabi na ako'y nendo kaylo. Yari kako in jukop-jukopan dahil nga mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasabab yan, in mano siya ang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, maluhay sila kumuot sin ini uno-uno na halawm simbol sa nila, hikatukbal nila pa mga tao, amin barhajat, laung ta doonhan tatabangon,
karena sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin, agi, amin biat bat takainan to, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Biya ita doon sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, daran niyo ako tiutumtum. Karena bang niyo ako tumtumun ta kamu isab. Bihan. Aun parunhan, riwayat dugaing, laung niya tumtuman niyo ako, hawak to kau, diurugalan. Bihan. Atin niya, subay malawain astul indugal sing kita. Karena laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun ta kau isab, hawak to ako dumukal kaymo. Nabihan yan. Hati niya, in pagdugal ini, biyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawang iukab mo, ha iblis, la'natullah alay. Sabab doonhan, makapanayam marayaw, hi iblis doon kay mo, bangkaw nagdugal, nagastul, sabab doonhan, in pagdugal iban sin pagastul, aun waktu himibalin dila, gumuain suara pabukon, marayaw dungugon, doonhan yadto tiyay masin jantong mo, na inyan katantan, lawiluwa na tuod bang makahibalin lima, makalamod doonhan, amuyin makahinang sin kasatuan, na sa lago-lago na parkala, adakala aun waktu, inyan katantan, di siya ini mahalulay sing kitari halaw mansin, ini gumiini, adakala didto bistahon kato haadlaw mahuli, naparkala sa lago-lago im mga yan. At tiniyari na to mautas sing kita, in pakaradyaan. In sa rayaw-rayaw, di pahababaw sing gumiini, mautas tain, parkala mangi, hikabugit tara hindi halaw man sing gumiini, amo hindi tamara, ini madto pa, ini kahinapusan sin, waktu lang ta, amin maun haantara si manuseban manusia, pagkahiniain, pagbista sin amal, na inyan katan, aun waktu in amal ibadat takyata tauta, na inyaon kataan manaog daing kato, bang kita nakahinang kasatuan, hahambuk, pagkahita mga katautay manguran, haakama Islam. Na amo adto in subay daran na to kaya kanal marayaw na hasupaya ano kaylo in ini ibadat na to di siya kahilangan na hindi halaw man sin gumiini. Amin mabista katanta niyaon sibu dain pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala at awawiyajib kato iban sin mga katan kasunat-sunatan inyaon katan matipon, amuin mahambuok, didto hasupaya, bang maaon na impagtimbang, amuin sabugat-bugat na timbangan, bistahon kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan, mga katautay manghuran, haagam Islam. Damikyan doon haon, amin manaksi ikita, sindayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin pagmura sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Amin yari laung ta hiyahampit tahalaw man sin gumiini. In nikmat niya. Sibo da nikmat amin laung tabatin iwan sin zahir. Inyan katantan in kapatutan kato. Subay na to daran hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan katantan, hambuok, dahil ha mga bibistahan sa rayaw-rayaw kato taniusin, Tuhan na to Rabbul Alamin, na inyan ha ini bang tama tilo sa marayaw, maurol marayaw, hambuk-hambuk, ando kaylo, kita na saan, indayng ha mga makahampit sin sa rayaw-rayaw, hahampitan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran ha agama Islam. Damikyan
in kita hangan, in kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin suway sadya kita mutang doon habubutangan ta. Hangan in kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di kita umatikat kumawa doon laung taha amin kababayaan sing kita. Buat malaingkan suway kita laway ring ha amin panghumbaid dahing ha amin nagpapanjari kato. Bihan, labi-labi na tuod, in kita ini katan, tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parsukuan na to pakaniya. Aun katubtuban sin parsukuan sin hambuk-pahambuk dahing kato taniyo. Naroon hadya kita haamuin parsukuan ta, laung ta, tumutog, hasupaya isab, di kita laung ta, amuin, sukuton sin kaibanan, bang kita laung ta nakalapis dahing hamin parsukuan sin kaibanan. At iniroon hadya ha, ini parbahagian sin kita bihan. Karena doon na nambok dahing mga parkala, apabila kita naka inihilang dahing mga parsukuan sin dugaing, narunhan parkala malago yan ha adlaw kana-kana, ada kala yung pangatod ta, parkala siwi-siwi da, atau parkala makaan, sa sumagawa, uno-uno parkala, bukon kay mo, subay kawri man jari magmahirun hayan. Sabab aun tagda po kaniya, amun siya mapatot magmahisin suku niya. Biaday sabsing kita, amin parsukuan ta, di kita kapag mahihan sindukaing, hatat kala inyaon kitain, tagmilik kaniya, amuin dirihilan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naramik yan, dahin ha mga waktu sa rayaw-rayaw, iukab kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, pag iyanun doon sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lagu-lagu waktu rihil, hatiap-tiap, ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in waktu dum, amuin laung ta, hikatung kabahagi na sindum. In Allah subhanahu wa ta'ala runhan, amuin kimita ha, ipon niya, bang hisiyuin, ini doonhan dumamagbak kaniya ha, mga waktu yan. Amuin siyukat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyulaw niya, in amuin, ini magkakunahan tabang, doon hayan, napangayo na kamutabang. Isiyuroonhan, inamuin, aon susukatan niya. Uno-uno na susukatan. Pakaradyaan niya ha, kabuhi niya halaw man sing gumiini, labi luwa na tuod, in kakukunahan niya, dito ha adlaw kana-kana, in Allahu Ta'ala taga marimihil, haipon niya, hawaktu, amuin dia, musya nagduarwa, hawaktu yan, amuin ikaw rakumanimbati, intaw katantan natutug. Bihan yan. Hati niya umalupkaw, patuhan Rabbul Alamin, amuin ini halawumsin ibadat sambahayang. Hati niya amunay mga ibadat sunnah. Bihan, karena amu tuod yan in mga parsababan, hikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala katok, karena in tutungbasan doonhan, amuin laung ta wala pamisan kiya babayta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya din luparagbusin tutungbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paringkatan in pierdo sin Tuhan Rabbul Alamin aun nasukuran kaniya bang ibarat sukurun aun naasal timbangan kaniya bang ibarat timbangon. In parsukuan sin tiap-tiap ini amal mahinang sin ipon. Awat malaingkan in mga kakahinang amuin wala piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay aun dahing mga sila nakahati sin kamatanan sin ini pahala niya, magbidda lang niya in pahala sin amuin ini sunnat iban sin wajib, kapituan persen in amuin sunnat
Karna inyaon, laong niyawi si mga magsarak kahiruhalsin, tuuri kaingatan sin lawa, in mga yadto, ampain wajib, inyaon amimbiya sin jakat, nalabi marayaw in, hakatampalan, sabab di murahi katapok kinyaon karna, uyajib kay musubayaon tumarang ni katukbal patagdapukan niya. Bihan yan. Na, hati niya, supaya rin sabi mga kaibanan, adakala na lupa siya. Wala pa siya nakarihilsin. Amin wiyajib kaniya, subay niya, ihiig deng halaw man sin alta niya. Supaya rin kumangiin alta niya. Di malapay mahalo. Na, doon hayaon makatumtum siya, makatukbali sab siya sin, ini parsukuan niya. Naampain namin sarak ka laungta, ini sunnat ini, na, in amuin hitapok mulong niya, lando siya malaguin pahala. Biha namin biya sa panton, hitukbal sinto uri kay ngatan silawa. Bihan yan. Nabiya din na, in ibadat amuin, ikaw rakumanin bati, ihalop sin Allah subhanahu wa ta'ala, natutug na intaw kataan, sindumiyaon. Na, amo yan. Na, inyan, ayaw mo sadya, hilangi in amal mo yan. Bataon waktu, malupas isab. Amuin, bang maabot na bulat may naatyaon. Bihan, magkaro-karo na kau bihan, sarta manuisuy kau. Wailong niya sing kabi aon nagtahad yun ako, bihan sing karo ko yan. Nakita kau yan. Nanalupas. Sabab may ta, namun yung pag-ianon lang niya sum'ah, pagparungog-dungog. Bihan yan. Naramik yan day sabi, inamal amuin, yaon matarang paghinangon kikita sin tao kataan, amin magparayaw kausin, inihibal mo pagpaamo sininang bang mataod-taw nag-atod kay mo. At inimpiya kita mo mano siya, bukon Allah subhanahu wa ta'ala, na inyad to pag-ianon, na sirik siwi-siwi. Amo na inriya. Na amungan tuod in, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabukaan niya, umat niya. Asusungon, amunain, ini sirkul asgar. Amunain sirik, ini manahot day nga manahot. Bihan yan. Na, iyan to mga kataw-tay manghuran, agama Islam. Damik yan day nga mga sarayo-rayaw, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkita o naipon niya, amuin, dumakaw maglingkod-lingkod, iban si mga tao marayaw. Hati niya nag-aagama marayaw, tao aon panghati haagama Islam, makahampit ka rin nga mga kaptangan nila, hikaamo sing kakahinang mo. In mga yaon kataan, dahil nga mga adat sa rayaw-rayaw, sim mga sila tao salih, tao mabuntol, makakawa kaw pangadatan dahil kanila, kakuyakan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkitaon haipon niya. Naamo yan, mga kataw-tay manghuran na agama Islam, na sabab si mga nasabot ini katantan, na in makakawa lang niya. Sin amuin kamatan ang tuod ha ini katan, mangkaw maanad ha mga parkala nagkasabot sing kita ni uyad to, na mahinang sabab ini. Amuin tagama, in amin nyawalihan sing kita. Bihan, tumayma sin uno-uno na dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibu daha kasamutan, iban sin hakalugayan, amin taymaun sadya sin nyawalihan sin habukmano siya, in uno-uno hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya pag iyanon, amin ukab sadya bihan, in amuyin, laungta pangdungdung sin ini hambuok mano siya bang siya mabiyak sa mga nagkasabot sing kita ini amin piagaanaran niya ring hawakto pa wakto amin subay hadyain siya nangangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kira-kira in Allahu ta'ala kikita niya bang niyari kakitaan in siya kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in inimimikit dahin diha bigi jantung sing kita. Tiap-tiap, bihan mabulatin matata, yaunin pangannal, kato,
bihadto indahanan mo, di kautuan malusot bang ibarat magpanawha lugal amuin katigidluman, sabab inyaon katan ini pagyanong katigidluman, amunin manaw kaw rin di halaw man singgumi ini, sabab hipo sin pitna, maluhay kaw ma, abi-abi sin ini pagkahimo, na ini bangkaw nanunumtom habihay ning pakaradyaan, mahunit kaw nila ini tawag pa amuin kababayaan nila, sarta bang napupupo mo innapso mo, doonhan mahunit kaw makatayma simpartawakan nila. Amad to mga kataw tayo mga ura na kami Islam, na mura-murahan in waktu na to habihayaon, na madawhat na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala pakarayawan, dahil dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kaniyo, yato na isab miyabutin waktu, sin amuin partawakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya, manghumbay dako kaniyo katahan na waktu ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.